Hano turi rero ni mu murenge wa Nyamirambo, akagari ka Gasharo. Inzu tuje kureba, amarembo ngaya twinjiyemo. Iyi nzu niyo tuje kureba, iyi ngiyi. Murabona ko ari inzu ifite imbuga ihagije, haba haruguru hayo, kandi ni mu miturire. Murabona ko n'imbere yaho ifite umwanya uhagije. Iyi nzu ikeneye amafaranga makeya gusa ukayivugurura, ubundi ubutaka burahagije. 0782403395 tuvugisha rero tuyikwihere. 13,500 yonyine, ariko n'ibiganiro biremewe. Murabona ko n'inyuma yaho rero hameze neza, ikeneye amasuku makeya. Ayo mafaranga si ihame, n'ibiganiro twaganira. Urabona yuko rero ari hagari, ni mu miturire. Wowe rero uyikeneye, telefone yacu ni 82403395. Ukeneye amavugurura makeya, ubundi tugakora umuti. Urabona ko hano hantu naho ni uko hasana, ukongera ukabyaza umusaruro. Urugabano rwayo ni uru nguru, kuri iyi mihati. Uru ni rwo rugabano. Urabona ko yari inzu